Veliki pozdrav svima! Sada ćemo raditi vođenu meditaciju za privlačenje srodne duše, one duše koje je najbolje za nas. Smesti se udobno i zatvori oči. Duboko udahni i izdahni. Osjeti kako se svakim udahom i izdahom tvoje tijelo smiruje i opušta. Izgovori u sebi: ja zaslužujem ljubav. Ja sam divna, jedinstvena i baš ovakva zaslužujem da me vole. Zaslužujem da pronađem istinsku ljubav. Zaslužujem pravu ljubav. Sada zamisli kako tvoj anđeo čuvar stoji ispred tebe. U ruci drži ogledalo. U ovom ogledalu vidi svoju budućnost. Ogledalo je veliko, sjajno i čisto. U ovom ogledalu vidiš sebe kako grliš ljubav svog partnera, partnerku, osobu koja je ujedno i tvoja najbolja srodna duša. Osjeti njegov nežan zagrljaj, njegov dodir, njegov miris. Osjeti taj zagrljaj u kojem se osjećaš sigurno, bezbedno i zaštićeno. Sada zamisli kako tvoje i srce tvoje srodne duše povezuje jedna predivna zlatna nit. Vaša srca su povezana. Okružuje vas predivna zlatna svetlost i vaše duše su spojene. On je tvoja srodna duša, duša koju voliš i koja voli tebe. Zaslužuješ da je pronađeš jer si sjajna i zato što zaslužuješ ljubav. Sada se pozdravi sa svojim anđelom, ali prije toga uzmi od njega ogledalo. Ogledalo u kome si vidjela sebe i svoju srodnu dušu, svoju ljubav.
Ova slika i ogledalo se sada smanjuje, tako da je možeš smestiti u svoje srce. Učini to. Tu predivnu sliku smesti u svoje srce. Znaš da te tvoja srodna duša čeka. Znaš da si spremna za nju. Znaš da ćeš je privući i upoznati. Kako i na koji način, to prepusti Bogu, Stvoritelju ili univerzumu. Ali ti znaš i osjećaš da si na korak do svoje srodne duše. Vreme je za povratak. Duboko udahni i osjeti da je tvoja srodna duša već tu pored tebe. I kada bude spremna, otvori